Kamairiria kagoithagia kana gakaharurukia mwatu tigaga gutengera riria gwatuka ikaga maundu riria wina ihinda tukimurika maundu maria mathire kana maria makoretwo makithie na mbere miaka ya gabere ni ati muthenya ta wa muthi mwaka-ini wa 1938 nirio bururi wa Japan waugire ati ni guthie kuhura bururi wa China na thutha wa uhoro jeshi ya bururi wa Japan ikionio kanyoni wa ngethe na ikihotwo ndoka gukumenyithia uria bururi wa Kenya naguo uhana njitagwo Mubi wa Wanyoike na mwathiriri na njira ya shiko etagwo Wagaki wa Muthoni na tukwambiriria noteti kuria mawoni matiganite mathiete na mbere na kuheano megi ikinya ria Senate gukorwo kuhuthira kamite ya Senate 11 guthikiriria shira wa kuhagura governor wa Kirinyaga Anne Waiguru. MCS abunge ya Kirinyaga maugite ikinya riri riu ri na mworoto wa gutigirira Waiguru kumana na kuhagurwo no maguthie na mbere na kwirumakenia ati matikugegenyuka nginya matigirire wigiriki ni wathingatithio Kirinyaga. Kama MCAs we are hopeless right now because the Senate imeonyesha ukweli kwamba hawako na MCAs. Actually wanasema ati MCA wa Kirinyaga hawezi kuwa na power ya kufukuza governor. Na sisi tulisema tunaangalia evidences na zile makosa governor amefanya hapa Kirinyaga, lakini tumeambiwa na senators Mutura Kironzo wameshikana hapo na Orengo baba. Umesema utasanitize mama kabisa. Hata mtaki kuangalia ile mashida tunasema kama MCAs, amtaki kuangalia evidences ambazo tumeleta huko kwenu Senate, lakini tumesema endeleeni kumsanitize. Na hata mkiona ni vizuri fungeni mpaka media kwa hiyo komiti yenu wasikuje kuangalia ile maneno mnafanya. Lakini mkimsanitize sisi tunasimama na Wanjiko wetu na hakuna pesa ingine ya Kirinyaga itaporwa na tutasimama na msimamo moja. Na tuseme hata akirudi hapa na endelee kuiba, na endelee kuokota maneno ya basari, endelee kuchukua pesa ya makalvat na mabarabara, sisi tutamrudisha hapo kwenu tena mjipange na yeye. Ishaonekana wazi kwamba haki utendeka tu wakati vyama tofauti hawako katika mlengo moja. Nasema hivyo ni kwa sababu wakati tulikuwa tunaona ODM ikiwa upande ule mwingine walikuwa kwanza kukashifu kwamba kitendo kilichofanyika NYS wakati Madam Waiguru ndo alikuwa waziri katika NYS. Lakini leo Orengo amekumbuka, akona maono ya kwamba kichwa cha Waiguru ndo kinatafutwa. Mimi nataka kusema nimehuzunishwa sana na hiyo matokeo ya Senate ya kwamba governor wa Kirinyaga ataenda kwa special committee because she is special. Na ukiangalia governor wengine kama Waitito juzi 2 months ago alipelekwa kwa full plenary. Ukiangalia governor wa Nyeri pia alipelekwa kwa full plenary. And we know from the debate that was taking place in that Senate, the die is cast. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta nieranire guthie na mbere gutongoria mihango ya guthingatithia thayo na urumwe gatagati-ini ka mabururi matiganite wona yarikia guthurwo kuyukia giturwa kanjo-ini nene ya ugitiri wa urumwe wa mabururi UN. President akiongerera augite kuma matuko matene bururi wa Kenya utuire urutaga mbiraru ciaguo hindi ciothe wabatarania undu uria ni kionereria kiiganu ati Kenya iri no hoti kunyita itemi mihango-ini itiganite yotongoria thiini wa thi. President araragio hindi ya mucemanio na rugamiriria mabururi matiganite thiini wa kanjo ino mbere ya githurano kia amemba eru gutafanio umuthi. Kenya niyo yendikithitio ni urumwe wa mabururi ma Afrika kuyukia ithenya riri. For Kenya is a vote for peace. A vote for Kenya is a vote for global solidarity. A vote for Kenya is a vote for multilateralism. A vote for Kenya is that even the smallest voice shall be heard as the largest and most powerful voice. Our peacekeeping missions have been to every single corner of this globe, where our forces have joined hands with others across the globe to bring peace
and to bring communities and nations together. I speak to you from Nairobi, your only global capital in the south, where the UN resides, taking care of our environment and our habitat. I speak to you from Nairobi, the capital where recently we hosted one of the first Blue Economy conferences, bringing the nations of the world together to see how we can not only preserve our oceans for future generations. Uteti uria uthiururukiirie itanya ria kwenda kuhagura minister wa barabara James Macharia riu uthiete wambiriirie thutha wa mubunge wa Nyali Mohamed Ali kuga ari na wira muiganu wa gutemania na dereti ya kumuhagura. Ndumiriri ino yake riu ya hau kabere Ali augite ati ari na maundu maria agukorwo agitengemania mbere ya bunge. Reke riu tuthikiririe miario yake. Nitugukorwo tugikurehera ndumiriri iyo ihinda ritari cohono tugithie na mbere. Haro cia kimicii ni igite na mbere na kuongerereka kundu gutiganite mwena wa Mavui kaunti-ini ya Makueni. Mutumia umwe gwokuru wa miaka 24 arahonia nguraro thutha wake kurengwo moko meri ni muthuriwe. Kuringana na Purity, undu uyu ucungiriirie ni gwikara kihiko-ini kina ngahiha kwa ihinda ria miaka 3. Jerry wa Wambui ena riboti ino makiria. Purity Muthoki wa ukuru wa miaka 24 kuma mwena wa Mavui kaunti-ini ya Makueni na uria moko make marengirwo ni muthuriwe riu ni ahithuritie ati araturaga kihiko-ini kiri na ngucanio na ngahiha kwa ihinda ria miaka 3. Kuringana na Muthoki thia akoretwo akiaraniria na muthuriwe niguo macoke kihiko-ini kiao akiuga ati niwe utumaga agerere maundu ta maya. Babangu alikuja kaniambia bwana mwenye alikuwa amenioa ananiita tuongee. Mimi nikamuuliza dad, sasa nitaweza aje kuongea na mtu tuliachana? Sasa kuingia baba alirudi akaniambia huyu jamaa amekuja na hawezi muachilia aende usiku, atampea nyumba ya bradhangu alale hapo. Mwikuirwo Boniface Mutua erikanite ati muthe wa juma mathaini ma thaa 2 cia utuku ni ekinyirie kwa Muthoki mucie na thutha ucio makiananiria na ithe niguo acoke kwao undu uria we atetikirire ta uria aratariria. Babangu alitoka na akaenda, sijui alienda wapi. Jamaa aliingia kwa nyumba na akachukua kufuli akafunga mlango na akapitia huku juu akuja kwa kitanda. Sasa hapo ndipo alianza pita. Nilimwambia acha tuongee tuelewane. Akaniambia alikuwa amekuja kunimaliza ama yeye amalizo. Na akaanza kunikatakata. Gavana wa kaunti ino Kivutha Kibwana hamwe na munini wake mamucereire thibitari-ini munene wa Makueni kuria arahonia nguraro ona gutuika muthuriwe ni uragitwo ni muingi uria uraihuirwo ni matukuya. Alikuwa amekatwa mikono mpaka inaningania tu na nyama, kwa hivyo ikawa lazima ikatwe na madaktari. Kwa hivyo hiki ni kitendo kibaya sana kwa sababu ikiwa mwanaume asikilizani tena na bibi yake ama bibi na mwanaume, ni vizuri kuachana roho safi, lakini sio mmoja atendee mwenzake kitendo cha unyama. Na kuwa mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu munini wa Shifoni oretie ndwa makiraniririe orere mathina magomeire andu aingi micini kumana na king'uki gia COVID-19. Ore ingira andu aria marathumbura na micii ni undu wa kwaga irio, athuri na atumia, ingimuhoya mukiraniririe murimu ni wa kahinda kanini ni uguka no thire na mucokere maica manyu ma tene. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Jerry wa Wambui. Tugakihoya Purity uhoni wa naihenya.
Tugithie na mbere areithia a mahiũ kuma kaunti cia Laikipia na Isiolo nĩ maikitie ikaya kuri thirikari itikire kumahingurira thoko cia mahiũ iria ikoretwo ihingitwo kwa ihinda kurumirira guthutuka kwa murimu wa COVID-19 guku bururi-ini. Aikari aya maugite makoretwo makigerera ihinda iritu kuna matiri na gwa kwimathira uboco, riu makienda thirikari igirire. Nduta Wanyuthe ena riboti ino makiria. Kwa ihinda riu thoko cia mahiũ kaunti-ini ya Isiolo na Laikipia ikoretwo ihingitwo kurumirira gututhuka kwa murimu wa COVID-19 guku bururi-ini. Undu uyu riu ucungiriirie ng'aragu kugumira ikaria kaunti ici, kuona ingi ao ni arithia mahiũ na memathagira uboco wao kumana na kwendia mahiũ thoko-ini icio. Thoko ici ni hamwe na thoko ya Kimanju na Oldonyiro iria ni imwe wa thoko cia mahiũ iria nene, indi kuma ihingwo arithia mahiũ no gutangika makoretwo magitangika. Biashara inaharibika, mbuzi hakuna mbuzi ya kuuza, changa hakuna, biashara inateremka chini sana. Atumia nio mahutetio muno ni king'uki giki amu macungiriirio guthiaga thabari ndaya gwetha irio, oho makiuga mbeca iria thirikari iramahaitira maigana. Tunaomba serikali watufungulie hata business ya kuuza mbuzi ama soko, kwa sababu tunalemewa sana, kama vile wamefungulia sehemu zingine. Riu ihoya riao ni thirikari igirire na kuhingura thoko, kuona riu ni mahotete kumenya mitaratara iria mangihuthira niguo gwithema na king'uki gia COVID-19. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta Wanyuthe. Gatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni aria othe marathie na mbere magituikagiria ndumiriri nenda-ini cio kinyaniria. Onawe no uthie utukore Twitter-ini @Kameme TV Kenya, Facebook ni Kameme TV Kenya, kana tuikirie ndumiriri yaku hari namba ya thimu 2112. Tugithie na mbere, muikariri giti wa kamiti ya mwanya iria thondekete niguo kurora mitaratara iria ikurumirirwo niguo makanitha kuhingurwo. Anthony Muheria nioritie a Kenya kugia na wetereria kiuga ihinda riu ria ciumia ithatu ni magukorwo makierekereria riboti kana makirekereria riboti thirikari-ini ikiranira ati ni kumateithiriria. Nake minista wa ugima wa mwiri akiririkania a Kenya guthie na mbere na kurumirira mitaratara iria gathikitwo ni thirikari. Kuga ni twambiriria umuthi mucemanio wa atongoria a makanitha niguo tuone uria tungihota kuhingura makanitha maitu kuringana na mitaratara iria kuigwo. Gwiciria ihinda ni tutingiuga kana ni tukuhota kana tutingihota, reke turute wira ucio, ni tukuona uria tukuhota no hoti witu twina wendi. Koguo reke tuhoya ati tukuhingia o riu tuthiite o riu na ihenya tuhote gukinya maundu tungiheana. No muno turoria andu othe marore uguo turerwo mitaratara iria tuhetwo niyo gutuma tugie na mweke ucio wa kuhingura makanitha. Agiko tutikurumirira mitaratara iyo, ona ni guko kwina hinya muno ona kukinyeria aria magutua itua matua itua ria kuhingura kuria tuguthie gutungata kana kuria tuguthie kuhoya Ngai witu. Koguo rekei twitikire kurumirira mitaratara iyo na kugitira aruna itu, aciari, akuru, anini, uguo niguo turahoya. O ihinda-ini riri reke tumenye agikiria cabi ya kuhingura makanitha imoko-ini maitu ithui ya Kenya na njira ya gwikira nyamu ici turembeko tutu na njira ya kurumirira mitaratara tukinyiriirie biu, tutakuga aca kana nitukuhuthahuthia. Twarumia hau akorwo hari raithi muno gukinya mitaratara ya kuhingura makanitha. Ngiona matikuhota kurikia mathaa macio no wega, no ni turauga ati tondu hindi on turenda gutua macira mariho no tuteithike ko no tukoma tondu na ritwe na riboti iyo. Koguo no wega muno na andu kindu kia muicithia ni gukwira atiriri, andu ni turamathaitha muno metikire gwika maundu maria turamera, metikire gwithamba moko, metikire kugitira andu aria angi tondu murimu uyu tu wa thirikari, murimu uyu tu wa kanitha, murimu uyu ni wa mundu o mundu. We ukarangira mundu uria ungi na njira ya guikara haraihu nake, we ukarangira mundu uria ungi na njira ya gwithamba moko, ukarangira mundu uria ungi nake agakurangira. Uguo no guo tungihota kunyihia maundu maya ma bururi. We now want to work with our religious leaders to see how else we can manage the situation that we are in the country.
I think it's always wise not to say so much now at the beginning because the work is beginning. I do not want to spend so much time and waste a lot of these wonderful people's time. Now they have started their work. We will meet again, probably about 2 to 3 weeks' time. Then they will give us the interim thoughts and see how we will work on them. Let us not preempt their discussions. And so my brother, Minister for Health, and I feel that let us let our religious leaders deliberate. We will make available to them all the data and all the information they need from our command center and from our health professionals and personnel. The Minister for Health has graciously arranged a number of professionals who are going to interact with them, and so that in the course of the next 2 to 3 weeks, we can all come to a framework of protocols that we need to open our places of worship, look at the challenges we face in doing that or are likely to face. We can get our masks back on. Tukinyukie nginya Kiambu kuria thirikari ya kaunti ya Kiambu yugite ni kunyihanyihia namba ya mĩciĩ ya ciana kumana na wĩingĩ wa mĩciĩ ĩyo ĩrĩa ĩracũngĩrĩria aciari aingĩ kwaga wĩigĩrĩrĩki. Mau magĩthiaga na mbere, magoti nĩ morĩtio kũhe macira ma ciana mũhari wa mbere magoti-inĩ. Wanjikũ wa Wanjikũ niwe wĩna riboti ĩno. Thirikari ya kaunti ya Kiambu yugite ni kunyitanira na thirikari nene kunyihanyihia namba ya mĩciĩ ya ciana kaunti-inĩ ĩno, kuona nĩ imwe ya kaunti iria irĩ na namba nene ya mĩciĩ ĩno. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ mũnyinyi wa gavana kaunti-inĩ ĩno Joyce Wanjikũ ũrĩa ugĩte thirikari ya kaunti ĩno nyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgitĩri na magoti nĩ megwĩka ũrĩa wothe mangĩhota gũtigĩrĩra aciari nĩ magĩa na wĩigĩrĩrĩki harĩ ũreri wa ciana. Tukiruta wĩra thirikari-inĩ ya Kiambu nĩ tũkũnyitanĩra na thirikari ĩrĩa nene tũkĩrora ũhoro wa ciana makĩria thĩinĩ wa Kiambu tondũ nĩkuo tũrĩ ciana children homes iria nyingĩ na imwe itirĩ kuo nĩ tondũ nĩ ciagĩrĩire, no nĩ tondũ wa aciari gũkorwo neglect duty ciao. Tũkorwo tũgĩsensitize aciari gũtake care na tũkĩruta wĩra na County Commissioner's Office to ensure atĩ mũciari ndara neglect ciana agathiĩ maica make na ikeno ciake agatiga ciana. Arĩtie hĩndĩ ĩrĩa aracerete rũmande na mũciĩ wa ciana iria cihetũkĩire macira-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte Kĩrigiti Rehabilitation Center kũmatwarĩra irio, irembeko na sanitizer, akiuga nĩ mekũnyitanĩra na magoti gũtigĩrĩra ihoto cia ciana nĩ ciakinyanĩrio. Na tũnyitanĩire na judiciary system ya gwitũ ona hamwe na wabici ya County Commissioner nĩ tũkwenda kũrora mũno ũhoro wa ciana kũdifailwo na gwĩkwo maũndũ mangĩ matagĩrĩire na kũu to strengthen ũhoro ũcio nĩgetha ciana ikarorwo makĩria ya ũrĩa kwagĩrĩire. Mau magĩthiaga na mbere, Wanjikũ nĩ orĩtie magoti kũhe macira ma ciana mũhari wa mbere magoti-inĩ. Nĩ tũngĩhoya magoti nĩ ũndũ wa ũguo makahanyahanyũkia macira ma ciana na makamba kũmarora mbere tondũ mwana nĩ arakũra, mwana nĩ aracenjia, nĩ arorirwo nĩ maũndũ maingĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyita rights ciao kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire. Tũngĩhoya magoti marore macira ma ciana mbere na mamateng'erie ũrĩa mangĩhota nĩgetha mwana agacokerera ũtũũro wake wa kawaida. Naguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ mathomo ugĩte nĩ megũtigĩrĩra mwana wothe kaunti-inĩ ĩno nĩ agĩa na gĩthomo gĩkinyanĩru. Nĩ ũndũ wa rights cia ciana ta cia gĩthomo, thirikari ya Kiambu nĩ kũensure gũkorwo ĩkinyitĩrĩra gĩthomo gĩa ciana na indo ta bursaries ona maũndũ mangĩ improve education yao to make sure mwana wa Kiambu gũtirĩ ũgũkorwo akĩaga gĩthomo. Kameme Tv gĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Tuthiĩ rĩu riboti-inĩ ya Wambui wa Maina kuria thirikari yambĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu gũtigĩrĩra waki wa barabara iria itanyĩtwo kũnyitithania matũra ma Ngong, Isinya, Kajiado na Imaroro ndũnagũmĩrwo nĩ mĩhĩnga o yothe. Waki wa barabara ĩno ũkũhũthĩra ciringi birioni 67. Atongoria matiganĩte rĩu makĩnyita mbaru waki ũyũ makiuga nĩ ũgũkorwo ũkĩguna mũingĩ na makĩria kwa Dandora wonjoria. Wambui wa Maina niwe wĩna riboti ĩno. Akĩaria hĩndĩ ya kũnyabara waki wa barabara ĩno, Minista wa ũkui James Macharia augĩte mũbango wa anuiti nĩ wa gũtigĩrĩra atĩ barabara ĩno ya kilomita 92 nĩ yarĩka gũkũ, akiuga mwene kandarathi ũrĩa ũrũgamĩrĩire mwaka ũyũ akarĩhwo wĩra ũyũ warĩkĩrĩra. A road which is 92 kilometers is not a small road.
and to be done with annuity program is more than 7 billion shillings. It is something which we are very happy to report to Kenyans. And then this road goes all the way to a place called Imaroro. From Imaroro, we have another contract under what we call the low volume CO program. Kuringana na masharia, waki wa barabara ino uri rungu rwa ruhonge rwa Kera na ni umwe wa itugenye cia mutongoria wa bũrũri cia uthii wa nambere na itanyitwo kurikirira muthiaini wa mwaka uyu. What indeed is a historic road as far as we are concerned. Historic and very unique, because this is the only road in the entire country which was ever done using the annuity program. Masharia oho ugite kurika gwa barabara ino ni gukwarahura utonga wa kaunti ya Kajiado kuona igukorwo ikinyitithania tauni ya Ngong na kaunti ya Narok kugerera Suswa na Loitoktok. This road goes all the way to a place called Imaroro. From Imaroro, we have another contract under what we call the low volume CO program, where, you know, we have done that road from Imaroro all the way to Mashuru. Isara. All the way to Isara. So you can see we are opening up the entire region, and eventually, in fact, we want to even open it up with some other roads we are doing towards Taveta or Loitoktok. Governor wa kaunti ya Kajiado Joseph Ololenku ni oritie muingi kuoya mweke wa gwakwo gwa barabara ino niguo kwigacirithia kiwonjoria. This project belongs to the people of Kenya. This project is a work of our president. This project is the taxes for Kenyans. And we want to say that this is a well-spent tax. You know, the contractor, when he was given this work, came and met the county government. And we have been working very closely with the contractor to unlock any difficulties that come about as a result of many happenings. MCA wa Kajiado ya gatagati Elijah Memusi augite utongoria wa kaunti ino ni unyitite mbaru mibango o yothe ya uthii wa nambere kaunti-ini ino. In support of his administration, we would want a president to leave a legacy that he will be remembered for, and he's doing that. He's doing that. So we are supporting the Jubilee government. We are supporting the leadership of Uhuru Muigai Kenyatta, and we will do anything possible as leaders to make sure that any project that is started goes smoothly. Hadoini ha Kameme TV retorekwa ni Wambui wa Maina. Gatho muno Wambui wa Maina mwiroreri urerorera mohoro gitau. Tugithie na mbere kurari na gicanjama tauni-ini ya Embu thutha wa mutumia wokuru wa gatagati-ini kuhofaniria mundurumi umwe king'ang'a-ini akiuga ni atiganirie mwana uria maciarite nake miaka 10 mihituku. Rira ihinda ria giconoko kuri mundurumi uyu uria urerikana atungataga ta abithaa wa munene wa borithi mwena wa Voi. Ndugamano ino iratigithanirio ni maabithaa a borithi kuria mundurumi uyu aracokire gwithara na gutiga mutumia akimucaria. Kwa nini? Hata babangu alikuwa afisa. Nakwambia tumesema tunaenda kwa niko mnavyomeniambia bambelani wewe. Nimekuwa na warrant. Amekuja amesema mtoto si wake hapa. Hapana. Niache simgongi. Hapana. Hata ile 300,000 tuliongea. Amekuja hapa Children Court akasema huyo mtoto si wake na wanafanana. Nani atanilelea? Nipe pesa ya mtoto na ile 300,000 tuliongea. Bado umekataa kunipea. Nipatie pesa ya mtoto. Chukua sheria mkononi. Hapana. Niko na right. Huyu alikuwa mbesi commander Voi. Sasa nimekuja kumstaki yeye analea mtoto. Mimi naitwa Florence. Kutoka wapi? Embu. Na mimi nafanya nani? Nyaga. Na mimi nafanya poems naitwa Natasha. Sasa nimekuja hapa kwa Children Court kuandikisha yeye analea mtoto wake. Kwa Amerika ni mbesi commander huko Voi. Anafika hapa anasema mtoto si wake, hata huwezi kasirika. Mulijuana wapi na ilikuwa ni maisha? Tulijuania Nairobi, alikuwa OCS huko. Tumeishi miaka 10 na yeye. Labda mtoto ana miaka ngapi? Mtoto ako na miaka 12. Mtoto anaitwa nani? Sitasema. Acha. So
unatakaje sasa? Mimi nataka ile pesa tulikuwa tumeangiri na yeye ya kulea mtoto 300,000 anipatie. Ama sio hivyo. Basi mimi sasa I'm willing to do anything else kama kwenda kotini, lakini mimi nimekasirika sana. Ndio maana naona namchika namuuliza anipatie ile pesa tuliangiri 300,000 ya kulea mtoto. Kwani nitalea peke yangu? Unafanya nini huku? Pesa mliagri wapi? Tuliangiri huko kwake March. Kwa watoto umeambiwa nini? Amesema huyo mtoto si wake, na hiyo ndio kitu imenikasirisha sana. Sasa ndio maana sasa umeona nimemshika mashati na muuliza nipatie hiyo 300,000 tuliangiri ya kulea mtoto. Ni kwani nitakuwa naenda kuambia wanaume wengine wale mtoto na baba mtoto wake ako hai? Anaitwa Michael Mureithi. Tuliangiri huko Voi. Yeye kutoka wapi? Mukango. Yeye kutoka. Wewe unafanya kazi gani? Mimi ni msanii, nafanya poems, mashairi. Na nyumbani ni wapi? Nemburi. Na huyu mzee ni wapi kwao nyumbani? Kwao ni Mukango. Alinjuana hata na babangu na niko na list ya ile pesa amekuwa akituma wakati anatumanga. Uguo niguo maundu mahana mwena wa Embu na hau niho tugutirihira mohoro maitu muthenya wa mothe ngagucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku ngikuririkania ati mundu uria ucuthagiriria matu ndangihanda nake mundu uria uroraga matu ndangigetha kindu. Njitagwo Mumbi wa Wanyoikia na mwathiriri na njira ciko mwena uria ungi wa studio tagwo Wagaki wa Muthoni ngikwendithĩria miaraho miega no ririkane wi wa bata. Kuma okiambiriria Ngai riria ombire thi agicoka akiumba mundu akimuiga guku thi akimuiga mugunda-ini wa Edeni. Mundu ucio ni ombirwo ena ithenya na liotagwo vacuum na ithenya riu ritingĩihũrio ni migunda mbeca kana maundu mangi. Ithenya riri no rĩihũririo ni ngwatanĩro ya mundu na uria ungi kana wendo